Grahec se je izgubil. Grahec se je izgubil. Okej, ampak boš počakal. Začne. Začni. Malo čebule. Malo čebule. No tako, danes imamo Cooking Sunday. Tina je na internetu od Lore Vitelli. A poznate Loro Vitelli? Našla je recept za... Glavno tole bodo testenine s kokosom pa kozicami na tajski način. Tako prav recept, ne? Kaj bo pa midva zdaj špičila pa... Nič ni ziher. Jušna osnova, tamorske stvari, kokosova una. Tole je ingver, tole je kari, tole je grah, tole je česen. Tina, kaj je to? Kokosovo mleko. Kokosovo mleko. To je, ne? Kaj je to? Blitva. To je blitva. Pa limon in sok. Tole so pa nudelni. Drugač pa kar se sestavin tiče, malo improvizirava, ker pač čisto vse, kar točno rabva, nimava, ampak nič hudega. Preveč? Ne vem. Samo baci. Zdaj pa noter pade še coconut milk pa lemon juice. Aha, Bomo videli. bomo videli. Isto ziher, ne? Gotovo ne. Najbolj smešno je, da ko kuhava 3/4 besed, ki prije z najinih ust je koliko česa? Ali pa ne vem, res? Malo kajenskega popra. To zdaj že malo improvizirava, ker nimava čilija. Ne upaj, ti prvi. Ne. Jaz tudi ne upam. Ava! Wow. Veš kaj, jaz moram priznati, da tole pa kar dobro zgleda. Grahec se je izgubil. Grahec se je izgubil. Kar se kosila tiče, je bilo odlično. Zdaj sem pa že na Radiu Slovenija v Ljubljani, kjer bom gost. Mislim, da bom nočni gost, ne bom sam gost. In kjer bova z Markom Rozmanom govorila o Komotar minuti. Evo, dobro urco poznej, jaz sem še v studiu Radia Slovenija. Marko, kako je bilo? Bilo je daljš kot 1 minuta. Dej, okej. No, tako ja. Tako kot Komotar minuta, ni bilo nikoli minuta, je bila ura pa še nekaj. Jaz sem se imel ful dober. Vi pa upam, da boste tole poslušali. Spodaj bom pa pripel en link, tako da boste vedeli kam pa kako.